Kienu ftit wara l-24 ta' wara nofsinhar fejn 10 ajruplani mir-Royal Air Force Red Arrows niżlu propju fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta b'antiċipazzjoni għal Malta Air Show 2023. Dawn l-ajruplani fosthom kien hemm ukoll l-squadron leader illi huwa ta' discendenza Maltija Graham Muscat. F'dan is-servizz nkunu qegħdin nisimgħu anke kummenti tiegħu propju kif jaslu dawn l-10 ajruplani illi telqu kmieni filgħodu minn ġewwa ir-Renju Unit. Fil-fatt, in-nannu ta' Muscat, wieħed mill-piloti li niżlu bl-ajruplani ta' tip Hawk T1-F ta' Red Arrows kien mill-Birgu, allura ma naqasx li nistaqsuh dwar dak li jħoss waqt li jkun qed itir fuq pajjiż l-antenati tiegħu. I'm particularly biased. I'm not from Malta. My grandfather's from Malta, but whenever I come here with my parents, it just feels like coming home. Flying over Medina on the way into the airport, over the fly past, I could see it all, and it just filled my heart with so much pride being back in my ancestral home. Fl-ewwel kummenti tiegħu ftit wara l-inżul tal-ajruplani f'pajjiżna, Muscat stqar magħna kif jinsab ħerqan biex flimkien ma' sħabu jagħtu prestazzjoni mill-isbaħ matul tmiem il-ġimgħa. Qasam magħna wkoll kif kien il-vjaġġ tiegħu lejn Malta. Yeah, we started off, it was in France. It was very cold, very wet, very windy, but as we got to Malta, it slowly dried out and slowly warmed up. So to arrive here in this weather is fantastic. Mal-wasla tagħhom il-bdoti ta' Red Arrows kienu milquha mill-Kummissarju Għoli Brittaniku għal Malta, Catherine Ward. Ma' dan l-istazzjon tkellem ukoll Massimo Farrugia li huwa l-President tas-Soċjetà Maltija tal-Avjazzjoni li nnota l-konkurrenza b'saħħitha tal-pubbliku għal din l-edizzjoni tal-Air Show li se tkun qed ilaħħaq l-eluf. Farrugia nnota li f'din l-edizzjoni se jieħdu sehem 14 il-pajjiż li se jaslu l-kull sal-ġimgħa minn barra dawk li diġà jinsabu hawn. Ser ikollna wkoll xi ħaġa sabiħa l-ħadd waqt il-flying display ser ikollna l-Air Malta wkoll li se tkun qed tingħaqad mal-Air Show biex turi wkoll l-ajruplan tagħha. Ix-show prinċipali se tkun tista' tiġi segwita minn biswiet l-Akwarju Nazzjonali f'San Pawl il-Baħar bejn is-satejn u s-sitta tas-Sibt u l-Ħadd wara nofsinhar. Dan apparti li l-pubbliku jista' jara l-ajruplani li qed jieħdu sehem parkjati s-Sibt u l-Ħadd bejn it-8 ta' filgħodu u s-7 ta' wara nofsinhar minn Ħalfa Rouge quddiem l-SR Techniques u mis-Safi Aviation Park. Il-parkett se jkun ipprovdut flimkien ma' servizz ta' shuttle minn u lejn iż-żewġ postijiet fejn se jkunu qegħdin stazzjonati l-ajruplani.